urakura ruhi rira kurerwo ruriri rwitu niruratengwo ri ora dasha mani nake ngamuriga kisi as millennials and Gen Z to a solution ya tribalism na ifikie hawa wanasiasa and take this to the bank asa onatigara fegi ya rayu atako tihigure raisi ni tukutihigure take this to the nearest M-Pesa agent this formula will work. Another example kono ni Mukarejini mahikanirie na Muikaba Mukarejini na Muikaba Kalejin Kamba magiathondekire tribe retwo ka ni mwana to ni Mukarejini na Muikaba na kono Muikaba wahikire Mukarejini ingebaki tu ka sawa woli wewe kabila gani mimi ni mkaka kakangu temwe kuria Masai magathondeka ku asiomatika hikanie we beba Nyeri Teto Mathioya we wa Munyoro niwathie nani anaenda wewe unaenda niwathie wewe twende sukisa suki nasema sukisa siendi sukisa mimi andu wange ni kumbio vile nikuyuire andu wange ni kuru tikwega atendedi dada oje no ugire shugo ici onu mumemerekia sawa Dorona torakie mwaki tatogoriere matainukaga tene mekwaje kuigererwo thaa ici dada ujire no sawa wegorie mutongoria wothe urakura ruhi rira kurerwo ruriri rwitu niruratengwo ri ora dasha mani nake ngamuriga kisi spontaneous adoge ndiko mahenia nie kiria ndainukia kuma interview yothe kiria ndainukia muci ni kisi ya Rigiji and I am very straight by the way nie utiri kidu ndanyita the whole interview yuza waweterera what did you expect asa twalima tuira ku comment section ine where what did you expect from Mr. Rigiji His Excellency I am a very disappointed man. Very disappointed. Tell me why gweterera thiku icio ciothe. Gweterera wiki icio ciothe. Only for you to come and tell me nothing today. Jida. We, tumengoja sana. In fact, tunangoja another bombshell. Tugutagira kuigwa wa Kenya mukeni okirai motioke oi neko yokorayo okirai otira forori nemediria iria amukeni hatuna lake Naivasha nemedia Migingo tunangoja bombshell tugutagira bombshell ya kiama gia bombshell tugutagira kuigwa niki kirathi na mbeni ichungwa what is happening tugutagira kuigwa niki maramwika tugutagira kuikana weta kama bado wamepigwa na bibi chama imemtoka tugutagira kuigwa maundu macio mothe juwewe you're full of information kuma kutheini niku tugutagirira no kwaria oma andu agai ogotoroga Ruto is a failure. Yes, nimo incompetent. No, Gachagua is no way better asa
Gachagua is not our option. Ucio ti option itu ucio. He's not sober. Dawo niki. Ena maruru maige. Ena ruo muruige mono. Ena marakara maige na thirikari ino na andu na Ruto mwenyewe. You get? So he's not sober. For you already a sober mind. Right? This how dirarega. We are clapping for you by the way. Support muno. Hari reikia budi, reikia maudu meri matatu ora tubulira todo. Nturakena muno. We are there to support you. Because remember makagari ena nyumbani. Dereva pia alikuwa anafaa kwenda. Ngine amekatalia. Hawataki kupeana squad. We are supporting you for that, by the way. Now, we hope tiri turethodekera nigetha after 10 years. In fact, don't, by the way. Utakuwa umepitwa na wakati. Wakorwo hitukitwo ni ihinda muno. Wewe relax, wewe advise us. You know, tarure, do you know advice Rigiji address fururi na Gikuyu? How? Rigiji ugithi waturire on 9th of February, I will address the nation. Mwanangu, what happened? Tumekusubiria, kameramani tumekusubiria. Twagweterera. For 2 hours waria, yani uti mundu wanyita urawuga. No surakurire wa address fururi na Gikuyu. Kwa nini una address mlima? Kwa nini una address nchi kupitia mlima? Fururi wothe thaiciri andu othe me hakiri cia andu ci fururi ndurathi wega. We need to know what is happening. Teo turika ni urisio kurathire tuliona tuwethagie umuthi tuwethagie tuiguri uroga no ura kwirire ati wandegie fururi na ni arakwenda. He misadvised you. Tondu arire we no watwira atwira tiriri ati ndiakoretwo tugicamania na leaders from all over, right? Jaruo, Kuria, Baluya. Amaragiria na Gikuyu kweli? I don't think so. Digusi amaragiria na Gikuyu. But anyway, eketo terere the next time unatukuja kutu address. We want to read a kumenya nikiko utupe hint leakage uroka ukugatia. Adu batigimana ero vimoke wa munyoro na gutirudo. Papa mwana wifwe. Mwana wifwe. Rigiji bwana, next time do better. Tero gai Ruto na Rigiji magei wa turuto dure ni jumu kitengera Rigiji. No asa, he's not better. Uyo tia ni ko impeach wali angekuwa serikali bado tuongee ukweli. Angekuwa anacheza chini no agree thirikari ni no tia ni ko impeach. He has a liwe yako ali maduma ya mode aralia. Yes, tarure aje live or aje interview ugo ni mathire live na dona hari TikTok already aumana over 1.1 million likes. Yes, already I get a live within 6 minutes 10 minutes dena ikara. But tareke twari key points ya modu mare akiwa akierereirie muno tiga gutwira uhoro wa Isiolo uria kurathire, tiga gutwira uria kuratuika aigatiru tondu aimpichuru tondu doi kuia doi kuhenania doi ki tribalism ukafira. Now let's talk about tribalism ukafira. Ni gwiciria
tribalism ukafiro ninywe politicians mukoro nikyo do ikoro hakini senyu si tunakuwa sawa by the way nikyo do ikoro hakini senyu to do every time mwaruga no mwa microphone ukabila ukabila tunaleta nchi pamoja ukabila no. Mimi kama mwananchi wa kawaida mtu tu anani approach kana bishta kwa kajira bro wena kagana wena mere hau dajuragia bro wewe ni kabila gani wewe ni Mkikuyu uko na 200 hapo wewe ni Mkikuyu usinipe wewe ni Mjaluo negera you get we are Kenyans we are united we are one ili tukoro tu harukani tyo teirai tukoro hamo tadina ninyo mudhukagia maudu. But you know what, as millennials and Gen Z to a solution ya tribalism na ifikie hawa na siasa and take this to the bank asa onatigana fegi ara yutu atakoti higure raisi ni tukoti higure take this to the nearest M-Pesa agent this formula will work. Nindira kwa formula ino niko kutavira. Millennials and Gen Z tumeamua we know how to curb tribalism. Na inywe koroni mwesi jidio kuma tene. Atungekuwa hapa tutigira hali horo wa ukafira tribalism sijui amekataa mtu yetu no. For example Kenya inori ina kafira sigana 47 tribes, right? Very nice. 47 tribes. Haya, hali kafiri si 47 ili. Orotogereti ni Kikuyu. Ndagu kila bisa eno ha. Orotogereti ni Kikuyu na 8,140,668. Right? Halafu fuato ni Mbaluya, Luya, Kalenjin, Luo, Kamba, Somali, Kisii, Mijika. Umekurukitio ubo. Sawa. But this is a very beautiful formula yako nino kafira. Atia koroni mwesi didio tutigirera the very first time kore na intermarriage nike ni kafira ko hikania emutio intermarriage musoma JCA JCR social study history yes intermarriage the very first intermarriage ile ya hanikire gukuri how niho mugia family another type. In fact Kenya tutigire na kafira 47 tugire na more than 47 tugire na kafira nyingi muno na tutigire na tribalism tutigire na ukafira mumutida mugitwira hatu enaguo so the very first intermarriage ile ekikire how niho magia family another tribe. For example tugatu na Kikuyu, Luo, Kalenjin, Kamba kama audio wetugo. Haya, for example, koro ni mwa dhodekire kafira between a Kikuyu and a Luya. Ni mwanyita Mugikuyu wa mbere uria wahikirie uria mahikanire na Mubaluya wa mbere. Hau ni magia dhodekire kafira ingi. Ndiagire kugatia muhiano na munyite wega. Tukwe pamoja. Mkikuyu amewana na Muluya. How no magia dhodekire ki a different tribe na magia itiretea ki Lu. Sawa to ni Mugikuyu wahike ki wahike Mubaluya na ke Mubaluya agahikire Mugikuyu magia dhodekire ingibaki tu Luki lakini under the same umbrella. Sawa? Am I making sense? Another example koloni Mukalenjin mahikanirie na Muikamba. Mukalenjin na Muikamba. Kalenjin Kamba. Magia dhodekire tribe retwo ka ni mwana to ni Mukalenjin na Muikamba. Na koloni Muikamba wahikire Mukalenjin ingebaki tu ka sawa. Woli wewe kabila gani? Mimi ni mkaka kakangu tumwe. Third example ya gatatu koloni Mukuria maikanire na Muforana Kuria Borana magia dhodekire kindu gitwo Kubo. Iyo ni kafira ingi na mero muikare na urumwe akutakuwa na ukabira toro mafururi mena kafira nyingi makoro mena urumwe. Alright, tuhamwe tadina very nice.
Koro, another for example. Koro ni mo tugeo ni mo redire. Maika dire na mumbere. Aya magia ndo kiere. Mbe. Wakore. Mbe. Tuamwe. Wori mimi ni mule. Akaulika gani kajwa. Nona, tutigire na okafira thinyo wa Kenya no. Are we together? Ya mwiso, tugere ko. Koro ni mupokomo. Dathura randomly rito ya guona. Mahikanirie na mupokomo. Mahikanirie na mukonso. Kwena kafira ito konso. Na ni andu 1299. Koro ni mupokomo mahikanirie na mukonso. Mathondeke po. Acio maroro. Acio maroro matikaikanie we. Ciana ciao igugithukia maundu ikuhana atia. Atorio wewe mkabila gani? Mimi mpoko. Asa runige. Anyway, ya mwiso. Koro ni mukuria. Maikani na mu Mathai. Kuria Masai. Magathondeka ku. Acio matikahikanie we. We. Atikiulizwa wewe mkabigana unasema wewe mimi ni mkuu. Kareke.